Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada. Ukrayna haberleri bugün noyabr'ның 6-сы salı kunu. Akmezjet'te Kırım advokatlары Эдем Семедля ve Emil Kurbedinov'ның ofisine Rusya tälüküsüzlük hadimleri basıp kırdı. Bu advokatlar işgal etilgen Kırım'da mahkemelerde Ukrayna ve Kırım Tatar siyasi mübüslerini himaye eteler. Uyken prokuror Valentin Çuprina Kurbedinov'a ekstremistik faaliyetinin kabul etilmemezligi hakkında sakındırıcı vesika berdi. Şu cümleden ruhsatsız miting ve piketlerinin geçirilüvi. Aynı boyleten beyleji vesika oktyabr'ның 27'sinde Kırım Birdemligi Cemaati şebesinin oturuşunda advokat Lila Gemedji ve Dilever Memetov'a berildi. Emil Kurbedinov'ның fikrince Rusya işgalcilerinin bu gibi eylemlerini Kırım'daki hukuk koruyucularga baskıdır. Это еще раз доказывает о том, что давление на адвокатов продолжается. Bu tekrar adliyecilerge baskı devam etkeni tasdiqlay. Rusiyada ekstremizm ve terror faaliyeti hakkında sadece kimsenin faydasına çalışmagan adliyecilerge baskı aletleri olganını bildire. Bu vesikalarga göre biz maxsus tahqiq altındamız. Bizge qarşı qidiruv tedbirler keçirile. Bu ise yasak. Ukrayna markaları Şanghay'da China International Import Expo sergisinde milli pavilyon açıldı. Ukrayna ilk sefer Kıtay'da öz mahsulatlarını takdim etti. Onların arasında mühendislik, çiftçilik ve IT teknologiyalar sahasındaki mallar. 200'den ziyade iş adamı ve resmi şahıslardan ibaret olgan Ukrayna delegasyasının başında baş nazirinin birinci muavini Stepan Kubev. Milli pavilyonun açılışı vaktinde o tantanalı surette bir poçta pulunu yakıp sürdürdü. Bu pulde iki memleketinin timsalleri olgan Ukrayna ve Kıtay bayraklarında turnalarını görmek mümkün. Serginin çerçevesinde panel müzakereleri, iş görüşmeleri ve Ukrayna ve Trade with Ukraine iki milli markanın takdimi olacak. The fact that Ukraine is here means Ukrayna'nın bu yerde bulunuvu keşifler yapmak hazır olganını isbatlay. Ukrayna şirketleri kendilerini, kendi güçlerini takdim eteler. Ve onlar gayet iyi. Ukrayna ise teknolojik tarafından inkişaflı mallarını ihraç edebilir. Bu timsalge ayrıca dikkat celp etmek isterim. Bunun manası Ukrayna memleket dışında öz markasını belli etti. Bu mühim ve gelecekte Ukrayna mallarının keyfiyetli işareti olarak kullanılacak. Ukrayna'nın esasen gıda sahasındaki şirketler takdim etti. Ama bu yerge kelip olmagan şirketler kendileri kanda tafsilatlıca aytıp berip olsunlar dep milli stende ayrı bir yer ayırdık. Biz elektron katalog yaptık. Bu yerde 180'den ziyade şirket anketa toldurdu ve böylece bizim stendimizde ve bu sergide barlar. Sergi çerçevesinde ayrıca Ukrayna-Kıtay forumu geçmekte. Memleketler al-hazırda resmi tarzda iktisadi işbirlik ve ticaret için eylem planını başlagan bir mukaveleni imzaladılar. Anlaşmalar birkaç saat ve şu cümleden turizm sahasına aitler 2017 senesi iki memleket arasındaki mal donumu $7,5 milyon ziyade oldu. Ogumuzden 5 yıl içinde mal donumu en azı $20 milyar arttırmak planlaştırıla. 2018 China International Import Expo sergisi 5 gün devam edecek. Resmi kapalması noyabr'ның 10'unda olacak. Ukrayna'da gençler için tahsil ve ilmi programmalarını destekleyecek Prezident Vakfı meydana getirilecek. Bunu Ukrayna Prezidenti Petro Poroshenko Vernadskiy adına Milli Kitapxanasında studentler ile kuruşu vaktinde bildirdi. Onun sözlerine göre istidatlı gençlerge öz kabiliyetinin Ukrayna'da omurge geçirmek için imkan yaratmak pek mühimdir. Талановита молодь, навіть якщо вона не має для цього достатньо коштів. Паралары yeterli kadar olmagan istidatlı yaşlarga okumak, aspiranturaga kirmek, grant kazanmak ve öz ilmi takatlarını yapmak ve hepsi bunu Ukrayna gerçekleştirmek için prezident ve devlet yardım etmek gerek.
Global Firepower лихасының версиясына көре Украина ордусы Авропаның 10 ән ирі селялы құветлер жедвеліне кірді. Бұ ерде орду сайысы техники донатылу ве мемлекетінің логистик ве санайы черелері әсапқа алына. Украина аман 5 миллиард доллар мұдафа бюджетінен ве 1 миллионлық ордусынен Чехиядан оге кетті, амма Юнанистандан артта қалды. Ән күчлі ордуларының ilk учынды Русия, Франкистан ве Бұйық Британия умумен рейтингте 25 мемлекет. Киевде барышық терегіні отурт бутун Украина мудетсіз экологик акциясының күз қысмы башланды. Бүгін экология тасиля длие спорт ве инфратеркіплік назерлері 20 нарад сачтылар. Акция артық 3-нче ел кечірілі. Бұл вақыт ішінде Украинада 10 бен барышық терегі отуртылды. Акцияның мақсады Украинлерінің диққатыны Украина шарқындаки женкінің экологика қыбетлеріне желіп етмек. Нехай кожний українець. Әрбір Украин оз шерінде көйінде яда озыны топрағында барашық терегіні сачса, о вақыт бізім мемлекетіміз ершерер еді, ве таныры дуамызны ешітір, ве Украин топрағымызға тынчылық берер еді. Прагада Украин диссиденті Василь Макуханың эшқына көпір ачылды. О 1968 сенесі Совет бірліклері тарафындан Чехословакияның ешғаліне қаршылық көстіріп, әлі ел әвел Киевның хрещатигінде озыны яқты. Бұның әлі бұ Украина ешғалі ве руслаштырылуына да қаршылық еді. Бойчачазының ден кечкен Украин соқағындаки Жаяв көпіріне Макуха адының берілігі ақында қарарны Праганың Шер шурасы 2018 сенесі майыс айында мақұл көрді. Бірлешкен Дәулетлерінің мемурлары Америкалыларны Конгресс арам сайлавлары арфесінде сақты хаберлерден сақынымаға чағырды. Боқта ФБР милли истихбарат ички телекөсізлігі назерлігі ве адлие назерлігінің ортақ білдірмесінде хабер етілі. Весиқанын метенінде білдірілі. Мақсус хызметлер сайлав системасының бозылып ачылуыны қайд етмеділер. Амма эджнеби агентлер сеси кетішат ве намзетлер ақында ялан малюматны тарқата білер деп тенбиелейлер. Ичтемай ағларда 115 шүбелі сейфлер блокланды. Оларның арасында 35 Facebook ичтемай ағында ве 85 Инстаграмда. Шымды олар Русия тролль фабрикасы яда дигер эджнеби группалары иле бағы олғанында яда олмағанында тешкерелер. Құрметлі серджелер, бұ дақиқаға бұ сонки хаберамасады дадачы хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV или олыны сағылықен қалыңыз көрішкенже.